Somebody shout amen. Shout it. Amen. Let me go where I was taking you in the worship mode. To my ayufu. Nake Saitani. Twende. Nake Saitani agekiuma hau uthio-ini wa Jehova. Agigekira Ayubu ironda. Iruo muno gwata makinya make ma maguru o kinya cumbi. Ikinya hau rogamira hau. Tamushire hanini. What is he talking about? Tabai mushire. Amoye orie tu charity. Todo mana gikoyo fiu muda kauga ati ndaiguaga ri. Na twakegeria kuonania ati torano gate. Togishoga niwe kanite sisi tumundo shogera-ini mbere ori ekagwo. Muonete clip iyo. Rather ndeko live. Na gatini yo gaturedi. We don't care. We don't care. Mimi na Kenya One tutida golimu. Niye na Kenya One ni kitu moja. My senior. Ne anyonirie mundu ekaga. Na ginyore mukoro mwiriganitie no cio uracunga onawe. Nemokuona. Kenya One ni my brother. No onyonetie wira. I'm asking you. Na Saitani agekiuma hau uthio-ini wa Jehova. Ate aumako. Uthio-ini wa Jehova. Athi kwi Ayubu. No amutwarira ironda ciena ruo muno maguru makinya make maturikanga ataramwikira nginya sobe ni kuga atia tigoro is a top makinya na iguru na mwikira ironda aumite kwi Ngai. Let me talk about this today. What we are going through is called injuries. Na bicho muthe ni kudeithie kwari horo uyu injuries nicio ciuragaga andu. Ona andu meka accident pastor mufea gari ni getha okue no nginya tuke injured internally kana externally. Injuries mundu wothe injured na shaitani auma kwa Ngai ndari kindu kingi okaga gwika maisha-ini maitu na micii itu ni gututihia. And as we are seated here, most are injured. They're gonna preach time. Some are injured. Some are feeling they're going to the Bishop Emeritus Dr. I'm injured. No mutihania auma uthio-ini wa Ngai. Na ndumurire komera nyari na gacauro yaumaga gite-ini kia Ngai. Na kio yauma hau akinya he Ayubu. Chapter verse 8 joro. Nake akioya rogio ethwage na ruo. Igwa nake akioya rogio ethwage na ruo. Ageikara thi haria haitagwo muhu. Hindi iyo mutumia wake akamwira atiri. Anga no ugwatiriirie wikindiru waku ona riu. Ruma Ngai. Umanie na ugikue. Nani ehike. Eki hau nani ehike. Ruma Ngai. Wewe. To number 8 9 mutumia ora mwaniria Ruma Ngai. Reu ruma Ngai umanie na ugikue. Reu umanie na gukua nani ehike. No we akemwira atiri. No ukiumanie na uhike. Hende yo mutumia. Mutumia kwekora urume Ngai okue nikiarenda. Adhuri akoro kiendo kuwe kiatia. Now listen to me. Muthuri shoka hau hena verse 8 ate Ayubu oire karogio eti hagagie nako omo the praise team. We are singing and we are worshiping korekia na andu aya mundu wothe wina kanyungu waikeirio kiundu ni ngoma kuma hau ukineo kanyungu
Nyongo, evangelist Mercy. You may look beautiful, you may look smart. No more bagi. Ekanyongo. Pastor Charles, the people see you. No, by the way, yesterday my son told something. Can you come on a canini to not dimenya kapio? Can the come with the ball come to Wako? Yesterday I discovered at the Moanosio, at the Kaganagoko Quareft, Naquarite. I never know. For you, I'm sorry for that. I didn't know. I think he is now 8 or 9. No need you at the Kaganagoko Quareft, and do you not to Areft? Mufira Horaganite, Nano, I take your go get an over the Canabane, who called the Tunini. You took care in a carriage trading. Where in a Masigana? Magmuirini. Drago to Cadamura, Ramonia Hagatagati, Ajuaniki Deki. That they should have started to get a quarter to Magitufera. Arajolia Urikunda Quena Kwana, Damure, Ukaduko Nanini, Nemuti, Mutu Metako. Damanego Kuadaku, Tokemonoka, Mutu Shukimirana. You know the other crew, the Adira Tamu, Monon Deki Kagaranio. Arahu Tiagra Juliana. That the children with the Kirikeruta. Now, to the Tayamasia Quarakin Hadoraja, Namababa, mi baba mukoma stress, mi baba. At the mimi staki kwa mi baba kama huyo, mi baba mukona stress. Iyo yote, mutu moja. Damorana to uwe, on hare igesiada, daru turone dagitari. Aja hi, kwani kuko aje. You know, that's the time he took me to the revelation of injuries. Adoike tu anao hakiri mtu nakyo monoti injuries ne scars ne toda mire kuma injury todo injury ya hona itikaga scar ne kirema na no ukore muiri tutoyo atoira aragio ne scar ne atikire kuri re injury todo injury ai injiro hede yore itio kana ere yodo no injury yo ne tumaga mundu amene men lekine mwana watigiro you hate men lekine wadetiro no kegeseka you hate I hate men no kono yakiro uru mutumia I hate women no kono yafafanyu akinyalira mamu wanyu you hate to be married no kono ya mamu wanyu akinyalira dhogwo you hate women. You see, these things we are working on are called scars atedrauga kirema na shaitani ile kiriendaga gwikira hathini wa mwiro wa Ayubu tikitu kingi nekinya Ayubu muhonuri aonago ira mataicio mwana aranjuragia na haha atumia yoro na haha mena nguo magiruta nguo ciao aigiao maheto ciana na njira ya kurutwo nda ndakuma muico nginya muico heru tumuru hana mucibi na nikona mutumia arakarite kiru mworu ne mwana aririkana irema ona mu Simon ainete ati gutire mutumia wari muthaka koria kwa murangaga ngima ati no nyina tu nathukirio ni ithe ati kohoro horio ni ithe neguciarithio Musaimo akioneka nyina nyondo ikegwa Musaimo haria hegeire ona bica nyina kairitu kio ya Gita kiuga muremo wagu itorana eko gecohi na wako akiuga gutire mutumia wari muthaka nikyo hati na gikoyo kiugaga irigo retunyagwo boe nego ciara no kiria wagireire na hare message ya kwere today ire mairia ciothe tutihitio ni shaitani na tukagerera kundu turekura na nyungu ire maicio ni itiga gutwika ironda ni itwika irema na getuka kirema keigino. Amen. Ignore scars. Oh yes. I say ignore scars. Oh yes. Kana kirema keiganatia ignore scars. Oh yes. Keria keru ono kironda but scar is not painful. Oh, yes. Scar is not painful. Only kironda Bishop Mothe kironda getiga turerenge ne kehone tonie scars. To ignore scars. Oh, yes. To ignore scars. Amen. To ikarogana kole tugereire no moito na mara kitaka kwire sky sino maita meri wo cia gwikirwo na cia kwihikira tondu kirora riri joro tukitengena na mariko ithano ri muharu ithano ri ugikiona undu tugikiona andu aya kanyamu agutoma mainuke aikitoma mainuke na hiko ciothe utuko na muthenya continue na hiko ciothe utuko na muthenya kuberera-ine ona irema-ine atoire akayaga na agitemengaga na mahiga. Eunice ni uraigwa na ndirauga unasikilia Eunice ati kuberera-ine
Atoire. Are you with us? No, I'm asking, are you with us? Okay. Tukirore haria. Na hingo ciothe utuko na muthenya. No mwari gwathuri. Utuko na muthenya. Atoire. Kou mbirira-ine ona irima-ine. Kou mbirira-ine ona irima-ine. Let's talk here. Muturaga mecii mwina atumia. Angi mahana ta mena ngoma thuku. Mwina athuri angi useless. Na kumarira wahikire kinyo gakua we mbirira-ine. Utoire meragia dawa. Wina ihiga. Kwi wira wari kuri kundu weheanite. Na keje mwire. No mutikadore ta Pentecostal people. Don't look me holy kari. Mutikadore holy. Ni kuri holy kari thino githungu. Holier than thou ni thou ni nie. Thou ni nie. Mutika ha thou ni nie God thou. How hera go holier than thou ni nie. Na mutikire holier than. Draulia terere. Nobody can stand here and look at me my oguo ajire dari ahati modu. Tika kuhati. Hakuna mtu hapa hajahati mtu. Be truthful. He modu wana hitiri wana rakaria no kamenya. Even some decisions that are made. Turoge korota kohikania na ile tu ni mogo wa jari me hahari. Na ni urona fiu warora haha raini ogehiki yothe. Twakire go turi anake. Ugakira oguo ginya weka githurano na ni wore ikithia. Ukandika turatathi wa irimu miri wa ngoi turatathi mugwanja goca ukafira wothe ugaikia ndo ukera ngai baba we onanie we koguo baba we onanie twi ndo baba we onanie we koguo twi ndo ugacoka hinga maitho baba uria ngwea niwe woya wahingura ugakora ni uria utendete ukauga ni kiye ni kiyo kiu ni kiyo ni kiyo no gicokerirwo kiu ugakunja ringi ukandika unisi ukandika mweni ukathi wandikite ukandika Monica Muvio Monica Kuvunya ugacoka ugathunguthia ukera baba riu ngai witu tondu we wonirie Gideon uria ruhana njikurukiria mutumia riu ngai ndange ikurukiria mutumia ndo ni yake oro na thumu na takataka natafuta bibi wapi waikia guoko ndo ugakora ni uria utari magago mothe ogagenekeyo koga ategethiro no kiga gacokero next year ni maundu twikite twakire yuthi thui gigacokerwa mwari uyu ungi niki gikora So when you are listening to these teachings of worship today kugikinyira ni ganya mukaria winako we kanya mukai higariri mudu aturaga akayaga agitemegaga na mahiga twina andu eri uria wa mbere atemangirwo ni shaitani uyu ngi niwe witemegaga ndakohoya uige higare uthi siro weka hiyo jino jiwe chini hati gwitemanga hindi ingi tiga gwitwo mugoroki ndugetikire and I think ni ndauga wega Ayubu igere mugwanja inyanya ati ni shaitani wathire akimurihe ironda na gicoka akimuhe ndia agwetha karugio ti karugio ni kanyungoragire akioya muthia wa nyungu etemengage amoito ni ithuĩ twĩtemengete amoito tumecete mĩciĩ tumece everything no kore kinyana yake haha wĩra wake nĩ kahiga akoragwo nako wagũtihĩire tu yothe dating everybody akini arĩa maiyaga mbeca wamumenyera kanitha oguko ni muigua gwe makoni mani mathomaga haha na ni mundu wa guguthambiria sakore tuthomaga nawe dada na ni mundu wa guguthambiria wa wash na nikona kora tikutiri mundu utari wa hati mundu onani I'm your bishop for emeritus tutaongea na huko. We have our Bishop Mwangi, but I'm telling you, even walking how moralia mrahariati nidi heti atu ige koro dakire mwanake ona kudukukita kidu tabera garuta oru nifute hamutumia dakire mahiga mabroko ngia kaoru na todo dare ho one akitiha asoka koro irati mudhiru she will be hard
atumia arona ko ikarita hata kwa jore metire nitera ruthingo othe ni marona kame heart na enenea umwe koja ntrona ati hitio no umwe ni areonania biu ena kinya kikoi eohete ne kuhatwa ne gutihio ne gutihio etiguo na mutihiare huko mutihani andaraigwa ona hingurite narathiro kako kwa worship tondu onaya matihanetie biu magagatuika team ino matihanetie none matihia morimo tondu macokaga makava kamwo enyewe mundu agate kahiga kau kada kau mana shaitani gaguikiria mundu gwito Ayubu nikehera itoto twakue tondu ni akoro kindu ndirawakira on nitikaneti hie ready hetie ni sawa poreni kwari uguo ilikuwa hivyo ilienda hivyo ndio tuambiriria haha hii mambo tupange namna hii namna hii ukipeleka haraka inaharibika kitu tapeleka pole pole mpaka kule mwisho utiro ndo taturaga. Lakini wale wamenikosea hata mimi nasema kama Moi wote nimewasamehe wote, na kama kuna mtu nimekosea pia na yeye anisamehe. Nikata roho wa gutihania and injuries must come to an end. Na reke kwere kairetu kuria ndo medete muno ngoro ciao itaiguithitie ndo ngiuru magai kabegerithie tarorai kuma hakinya haria njira haha igana atia no kinyogere haha uguthite niki urenda uthio kiguthaga andu maru na kwina njira urathi kinya ona kinya dia amekawa no ara ukuyurira soda na hinya pwa akomijukira makara history customer no niki uirutu ando masinagira mundu nguo na thigara matatu-ini na ne nguo yaku ya mutura kuri andu me ngoma ya gutihia ona miaria ria ngari ona walkie-talkie njiguaga anga walkie-talkie anga you are just there. TikTok yaku ni ya kurumana no ya gutihia, and you know what you are doing. You only want to pain someone. There's no difference between you